Ni na udhota ingi tukwatiane kwa mtandao wa Facebook ni Mutongoi TV kana utuandikia utumani mukuviko isla ile itatu kenda imwe itano. Tuambia mauvoma maitu na mauvoma kumachavalani kwa kusiwa mbanga ya Kigusi ni wa Mwatinene Ulawi kauntini ya Makueni na wailoli laje kuite andumbe wa 10 kuteta kuinga usi wa Mwatinene na Ulawi usuiteke uandwa na animati wa nidhayu mbangani walangi mande kukwata uiti sivitali ni munne wa Sultan Hamud kwatiane na minister muviani wa uiti kaunti ya Makueni Elizabeth Muli ni kana andu alangi matina kwatikana ni mande na kumandwa kusilikali ya kaunti ya Makueni Yumia Okanyo Movyu kula kui enendi mevetange na kukila mbusi sina kiwu nilivoti yake Caleb Chalo. Nwa samu wanza tuelekele sana nasi ya muthena niwo kisanga kikie usini wa Mwatinene maloli yale alame kuitekethanga thi na alame elekele kasike kuma Sultan Hamud mavika usini wa mambie kuungama na ndeleva wa eloli yambe akwata vina naona akile kiwu na kwa vati yangai akila nesa ndeleva eloli yake nake ona munana eno waveta fatethina akwata vina andu mbewe 10 amwe alame eloli ne yambe nangi alame eloli ne yakeli na mama akwata vina na mali se eloli yakeli na mambe se savali kukila usiu kila mateisi ni kaneti na masama vuthu amu mone mekwasya thayo kuwange makiovu wa kiwuni na kusembwa sivitali ni wa sub county wala we Sultan Hamud. Mesivi no yambisa kusamba kwesila mitandao ya WhatsApp na kwa metoke minister muviani wa uiti ula yuni wa kwati Dr. Elizabeth Muli hatuma no tumane wake na vala weleise kana ni matumia ambulance famuna kikosi cha kwetana ando na indi kuyana novo wa metoke ni kana ando na nane mwavi kwesi vitale nuwa Sultan Hamud na thanda tumavute wame na maumisi wa manini kuwangi maendeleo kwata uiti mbike avo utalo wa mele kwatikanie kumano na mbanga ino ni aviki ya mena kuma ovangi makiweta kana vemu umua kwatikana mavo ala matanamba kwekethwa okavindane kausi ni wa muone kuye mali uelekele nokia mwe wa mwaitu mwene uone kana ukuyutwa ni kiwu ene ndhiva makia mewa ni kulika kiwu ni chuna kuwetana ni kuithwa ni kiwu kingi meli wane kana ni mwe wa andu ala metha makwa ni kiwu kuma usini wa Mwatinene na ula uelekele kiwu usini wa muone mbua mbingi yende no kusiwa vama kuweni utumani wa serikali wa kaunti ukikanya enendi kuivatha na mbusi ila siena kiwu. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mavo.